Tini 15 Desember Citan kami knockout cricket tournament cengir jaka. Tini thengna rong mala versus Larmai. Tini keplayeng kha Larmai team. Tabu borom ya farnai sini soljam uni soljam constituency ni borom guna MLA sar Subodh Debroma sarno. Tabu khode. Ori sabai ke lam sok la kya. Tabu sini unis amtoli golagati constituency ni sini borom guna sar Umar Shankar Debroma sarno borom bai khabe khubai ke bono borom ya farka. Tabu sari. Tabu sini Bongsibari ADC village ni sini ada Surajit Debroma bono disabai borom ya farjaka. Hari ya fardi sini kami ni nok khorok bazar committee bo ada borom gana ada Bokul Debroma bono disabai khabai khubai ke borom ya farlakya. Larmai timo. Player rok ni tini o jagawo Larmai Rongmala tini simi o jagar knockout tournament match borong ni borong dengan besar kemudian besar bo mumpati bini yakti ke musungi rezakha Makan lah mai. Kala soli pro. Ampian is the decision. Final top. Ampian is the decision. Haimani. Ini is the represent the Nugoi decision. Karena abang final amai. Out ni. Otherwise, kebo